أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Cuma günlerimiz, gayet bayramlarımız mübarek bula kursun. Allah Teala ibadetlerimizni kabul kılıp günahlarımızı geçire kursun. İki dünya baxti bilen, nuru bilen Allah Teala bizni nurlandırsın. Hem Allah Subhanahu wa Teala'ga itaatli, kundam, toğrı, kılları bulup anın İslam diline faydalı bendeler bulup kalırga bizge nasip bulsun. Etken har bir hamid senelerimiz Allah Subhanahu wa Teala'ga erişip, etken har bir salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip bulsun. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün sileşip kitesi sözlerimiz inşallah Teala bular tevbe istiğfar turunda. Allah Teala'nın gafu itu mümkünçeliği dibeytik. Gafu itu sıfatı turunda. Hem kişilerge mene şuşu hataların sete alu, onlarını bitire alu mümkünçeliği verili turunda. Tevbe hem istiğfar ol muhtaram kardeşler, adam balası nindigine günah kılsa da, nindigine naşarlık kılsa da, anı sete alu mümkünçeliği. Bu mümkünçelik tırmışta küp jirde berile turgan aybir tugul. Kay vakitta bir tapqırgına işli alasın kaybir işlerini. Andan soň sana buten yangadan qaytarıp işlerge mümkünçilik berilmi. Amma dinde şunday bir fırsat var, şunday mümkünçilik var. Sen tırmaşıngny Allahı Teala karşında yangadan başlay alasın. Yangadan başlay alasın nersegine işleseň de. Bilgenibizçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde bir hatın kız zina kıla. Bu hatın kızını taş bilen berip ötürerge degen jaza çağıralar, hakem çağıralar. Hem taş bilen berip ötürerler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hatın kızga cenaza namazı okuy. Şol vakitte sahabeler sıraylar, "Ey Resulallah, sen bit bu hatın kızını özüň taş bilen berip ötürdin. O bir cinayetçidir. Nik sen ona cenaze namazı okuyorsun degeç. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, siz bilmeysiz de. Ol şunday tevbe getir dedi. Anın tevbesi tağın şuşunday 70 günah kılsa da alarını kaplar dedi. Anın tevbesi de. Taram kardeşler, mene bu Müslüman kişisinin şulay bit. Zor cinayet kılsa da zina kılı o zor cinayet bulup sanala. Demek ki evdeki hatın kız zina kılgan bulup sanala. Taş bilen berip ötürü hükümene dışar etligen bola. Şuna da karamastan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anın tevbesi şunun kadar zor buldu. 70 günah kılsa da anın tevbesi anı kaplar dedi. Şula itip Allah'ı Teala bizge beren mümkünçilik günahlar kılsak da ol günahlarımızı keçirirge. Ol günahlarını keçire alabız muhtaram kardeşler, bu dünyada tevbe istiğfar kılıp yaki keffaret kılıp. Keffaret degen mümkünçilikini Allah Teala bergen. Biz bugün söylep gittik gayet namazında. Ramazan ayında urazaga kirip anı üst dilegin bilen bassan 60 gün keffaret urazası tutasın. Yani şuşu urazanı tutup Allah Teala seni keçire. Şulay muhtaram kardeşler, aytik sözüngde tırmasan, ya bolmasa Allah saklasın, kişi ötürege sen nasip bulsa, yalgış, bilmeçe şulay bitindi. Bitinisinde alarının keffaretleri var. Allah'ı Teala alarını setirge mümkünçilik bire keffaret arkalı olğana tugul, Allah'ı Teala kabul ite eli tağın tevbeni de şulay bit, istiğfarını da. Biz bir kişi turunda, bir rivayetini, 99 kişi ötürgen kişi turunda. Bir kişi 99 kişi ötürgen. Hem anın toru yolga basası kelgen, tevbe etesi kelgen. Şul vakitta o bir kişi yanına bara, bir gilimli kişi, hazret kişi yanına bara da ayta, "Men 99 kişini ötürdüm" de. Nerse aytırсың de, "Mena tevbe bolar mı?" de. O kişi ayta, "Yok" de. "Seni Allah Teala gafu etmedi. 99 kişini ötürgensin seni." Bu kişi ayta, "Yarar, 100 bolsun" deyla bu hazretni ötüre. Açıyor bir kişi gelişni bir kişiye ezerek şulay bitinen. Какая разница?
99 жанында 100 кеше дә була инде. Шуңа күрә чамалап сөйләгез. Яныгызга берәр кеше килсә чамалап сөйләгез шулай бит инде. 100 кеше булсын да 100 кешене булып үтерә. Бара икенче хәзрәт янына. Мин дә 100 кешене үтердем ди, миңа ди истигъфар булырмы тәүбә ди. Теге хәзрәт күрәсең ишеткән теге хәл турында. Әлбәттә ишетмәгән инде ул әйтә, булыр ди. Ул булыр ди. Аллаһ Тәгалә кечерер сине ди. Ләкин син бу җирдән китәргә тиеш ди. Монда начарлык ясы. Шуңа күрә син аларның йогынтысында начарлык кыласың. Син китәргә тиеш яхшы кешеләр яшәгән урынга ди. Һәм теге кеше чыгып китә. Ярты юлда үлә. Ярты юлда үлә, вафат була. Рәхмәт фәрештәләре белән газап фәрештәләре үзара бәхәсләшә башлыйлар. Бу кеше кем? Яхшы кешеме бу, начар кешеме бу? Кемгә эләгергә тиеш бу? Рәхмәт фәрештәсенәме, әллә газап фәрештәләренәме? Ахыр чиктә карыйлар үлгән юлны. Юлның нәкъ уртасында үлгән була. Ләкин яхшы якка якынрак. Әз генә, күпкә түгел якынрак була. Һәм рәхмәт фәрештәләре аны үз ягына кабул итеп алалар. Ягъни гынахлары кечерелгән була. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, нинди генә гынахлар кылсак та, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кечерергә сәләтле бөтен гынахларны да. Нинди генә гынах булса да, зинамы ул, кеше үтерүме ул, урлаумы ул, әгәр дә аларның кәффараты булса, кәффаратларны үтәп, без аларны шушы туры юлга баса алабыз. Яңадан гамәлләребезне яңадан эшли башлый алабыз. Бу бик зур мөмкинчелек, бу форсат. Чөнки кеше моның турында хыяллана. Кайбер кешеләр әйтә, "Эй, миңа сон инде" ди. Минем гынахларым бик күп ди. Аллаһ Тәгалә мине кечермәс инде ди. Һәм башкасы. Юк. Аллаһ Тәгалә кечерүче. Ул гына түгел, әгәр дә син моңанчы бер дә тәүбә итмәгән булсаң, синең ул беренче тәүбәң һичшиксез кабул була. Әгәр дә син моңанчы диндә, ислам динендә булмаган булсаң, синең ул ислам дине кабул итү белән, туры юлга басу белән бөтен гынахларың кечерелә. Алай гына түгел, синең гынахларың савапка әйләнә. Менә бу ислам диненең, мөхтәрәм кардәшләр, рәхмәт яхшы ягы. Менә шуның турында күбрәк сөйләргә кирәк кешеләргә. Чөнки кай вакытта без кешеләрне артык куркытып җибәрәбез. Шулай бит. Син дуңгыз ашыйсың, син тамухта, арак эчәсең, син тамухта, син тамухта. Шулай бит инде. Бөтен кеше тамухта. Но куркытып кешене туры юлга бастыру дигән нәрсә бар ул да. Әмма иң беренчесе кешегә аңлатырга кирәк, шулай бит, Аллаһ Тәгалә тәүбәне, истигъфарны кабул итүче. Бөтен кешене бөтен халәттә кабул итә. Безнең өчен кай вакытта теге әзрәк намаз, бер атна намаз укысак, безгә уже яулык бәйләмәгән кызлар проститутка булып күренә башлый инде. Шулай бер атна намаз укыгач инде. Арак эчкән кешеләр, алар конченный алкашлар инде, шулай бит. Әзрәк кенә эшеннән бер кадагап кайтса, ул карак була инде, ул шулай бит, безнең өчен все уже бетте инде, ул бер атна намаз укысак. Әгәр күбрәк намаз укысак, ансы әйткәндә юк инде. Әмма Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, бөтенсен аларны да кечерүче. Хәтта фахишаны да кечерүче Аллаһ Тәгалә. Бөтенесен дә кечерүче. Менә шуңа күрә дә шунысын Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын шулай бит онытмаска кирәкбез. Һәм менә бу гыйбадәтләр, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бит һәрбер гыйбадәтнең ахырында безгә вәгъдә итә гынахларны кечерүне. Намаз укыдыгызмы ди? Гынахларыгыз кечерелә ди. Тәһарәт алдыгызмы? Гынахларыгыз кечерелә. Ураза тоттыгызмы? Гынахлар кечерелә. Гаит көнне гаит намазына бардыгызмы? Гынахларыгыз кечерелә ди. Аллаһ Тәгалә һәрбер әйбер өчен безгә нәрсә вәгъдә итә? Гынах кечерелүне. Бу безнең өчен иң зур бүләк, гынахларыбыз кечерелү. Bundan da zorrак бүләк була алмый, мөхтәрәм кардәшләр. Безнең өчен иң зур авырлык ул гынахлар. Шушы гынахлар белән китү, киткәч без аларны инде алдан соң алардан кытылырга абыр була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул я гибадиллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматиллаһ. Әйтте минем и кылларым ди. Әйт и кылларым ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Үз-үзләренә зыян китерүчеләр ди, ягъни гынах кылучылар. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән әмәтегезне эзмәгез ди. Инна Аллаһ ягфиру зунуба җамиган. Аллаһ Тәгалә бөтен гынахларны да кечерүче ди.
Иннаху хувал гафурур рахим. Аллаһы Тәгалә рәхим, шәфкатьле һәм кичерүче. Бер вакытта да Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән өметегезне өзмәгез. Ни өчен? Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән өметен өзгән кеше ул зур гынаһлы кешегә әйләнә. Кеше әйтә, Аллаһ Тәгалә мине гафу итми инде диде, тагын да тирәнрәк гынаһка бата. Менә теге 100нче кешене үтергән кеше шикелле. Әгәр дә син аңа әйтсәң, Аллаһ Тәгалә сине гафу итми дип, ул әйтә, сен какой смысл ди миңа үтерүдән токтарга ди. Алайсаң да рәхәтләнеп яшәп калыйм ди. Наркоманга әйтсәң, Аллаһ Тәгалә сине гафу итми дип, алайсаң миңа ни мәгънә бу тормышта наркотикны ташлаудан ди. Рәхәтләнеп кайф белән үләм ди, рәхәтләнеп яшим мин ди. Шулай бит. Әгәр син аңа шулай дип әйтсәң, Аллаһ Тәгалә сине кичерми дисәң. Аллаһы Тәгалә кичерүче, мөхтәрәм кардәшләр. Бөтен гынаһларны да кичерүче ди. Өметегезне өзмәгез бер вакытта да. Аллаһы Тәгаләнең кичерүеннән өметен өзгән бер зат, ул да булса шайтан гына. Шайтанны Аллаһ Тәгалә кичерми. Онда битте. Иман вагыда. Әле анда да Аллаһ Тәгаләгә мөмкинчелек бирә. Муса галәйһиссәлам аркылы шулай бит ишеткәнегез бар инде ул вакыйганы. Ләкин шайтан үзе шул мөмкинчелекне кулланмый. Муса галәйһиссәламнан сорый шайтан, Аллаһ Тәгаләдән сорар иде, мине кичерсен әле. Муса галәйһиссәлам Аллаһ Тәгаләгә әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә, кичерәм ди, Адам галәйһиссәламның каберенә сәҗдә кылсын ди. Чөнки заманында ул сәҗдә кылмады Адам галәйһиссәламгә. Хәзер каберенә сәҗдә кылсын ди. Шайтан әйтә бу сүзләрне ишеткәч, мин аңа исән килеш сәҗдә кылмадым ди, үлгән килеш тем более сәҗдә кылмыйм мин аңа ди. Күрәсезме? Шулай бит. Шайтан үзе гаепле. Шайтан үзе гаепле. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә бөтен гынаһларны кичерүче, өметле үзмәгез ди. Вахши дигән бер кешене беләсез инде, шулай бит. Ул Хамза радиллаһу анһуны үтерүче кеше, Вахши. Ухуд сугышы вакытында аның бер генә вазифасы була. Хамзаны үтерү радиллаһу анһу. Ул сеңгене бик тиз итеп ыргыта торган була. Китеп махсус карап йөри, тавып ала сугыш кырында Хамзаны радиллаһу анһу. Хамзаны ул павлин кыйрыгы була анда. Хамза радиллаһу анһу үзенә павлин кыйрыгын куйган була. Кадап үзенә. Аны танып ала шуннан һәм уңайлы чиракны көтеп тора да сеңге ыргыта. Сеңге эченә кирип Хамза радиллаһу анһуның артыннан чыга. Һәм Хамза радиллаһу анһу вафат була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бик каты кайгыра Хамзаның үлүенә. Чөнки ул бик яраткан була. Ул яраткан абыйсы. Бик кайгыра. Менә шушы Хамза радиллаһу анһуны үтерүче кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга хат яза. Ислам кабул итәсем килә ди. Аллаһы Тәгалә мине кичерер микән ди. Әле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның күзенә күренергә курка. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аны үтерергә дә мөмкин, шулай бит. Бу начар кеше ди. Хат яза. Мин ди ислам кабул итәсем килә минем ди. Ләкин Аллаһы Тәгалә ди мине кичермәс дип куркам. Чөнки шундый аят бар ди. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Валлазина ла ядгуна ма'аллаһи илаһан ахар ва ла яqtuluna an-nafs allati harrama Аллаһу billahi bil-haqq ва ла язнун ва ма яф'ал залика ялqa thama. Шушы әйберләрне эшләгән кеше зур гынаһка баткан була. Алладан башка Аллага табынучы, илаһкә табынучы, башка әйберне Алла дип уйлаучы, кеше үтерүче, зина кылучы, менә булар ди зур гынаһка батучылар ди. Менә мин бу аятны беләм ди Вахши әйтә. Шуңа күрә ди, әгәр дә мин ислам кабул итәргә теләсәм, Аллаһы Тәгалә шушы сүзләрне әйткән, димәк ул мине кичермәс ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аңа җавап итеп икенче аятны язып җибәрә. Ул аңа әйтми, кил монда ди. Давай дип. Әйтми ул шулай бит, мин сиңа шалтыр-пылтыр башын кисәм дип әйтми, шулай бит. Ул аңа икенче аятны язып җибәрә, Аллаһ Тәгалә кичерүче ди. Күрәсезме? Ничек авыр. Менә без бу дөньяда кичерә алабызмы кешеләрне? Шулай без бит безгә козел дигән кешене дә кичерә алмыйбыз без. Берәр туганыбызны үтерүче булса, инде әйткән дә юк аны, шулай бит. Без аны әйткән дә юк. Аны гомер буе үч саклап күрә алмыйча шулай бит яшибез, ичебездән үзебез киеп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Вахшигә яза. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Илля ман таба ва амана ва гамила амалан салихан фа улаика юбаддилу Аллаһу сайyiатихим хасанат. Ул әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тәүбә иткән кеше һәм иман китергән кеше, изгелек кылган кеше ди. Бу кешеләрнең гынаһларын Аллаһы Тәгалә игелек итеп яза ди.
сауап етіп язады. Борчылмады. Кел дей, тәубе ет дей, Аллах Тағала сені қабыл етеді. Уақши ятағын язып жібері. Ләкин дейді тағын бір аят бар дей Уақши айты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна Аллаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Ул айта, әбитте Аллахы Тағала айтканди, Аллахы Тағала шириктен қала, бүтін гынахларны ғафу итәм деген, әмма ширикне ғафу итмем деген. Мен бит мөшрик идем дей Уақши айты. Мен бит мөшрик идем дей. Һәм шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аңа язып җибәрә тагы без укыган аятны. Ла тaqнату мин рахматиллах. Аллаһны Тәгаләнең рәхмәтеннән өмәтегезне измәгез. Аллаһы Тәгалә бөтен гынахларны кечерүче ди. Вахшига язып җибәрә. Һәм Вахши килеп иман китерә, ислам кабул итә. Һәм Вахши Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вафатыннан соң Мусәйләмәтул Кәззабны үтерә. Шул сеңгесе белән, үзенең сеңгесе белән ул үзен пәйгамбәр дип игълан иткән бер явыз бәндә була. Аңа иярүчеләр табыла. Аның артыннан иярүчеләр, аңа ышанучылар табыла, һәм Вахши шул кешене үтерә. Бакчада сеңге кадый ул аңа, сеңгер гата шулай ук. Һәм Вахши әйтә, мин ди мөшрик булганда иң яхшы кешене үтердем җир йөзендә ди. Ә хәзер ислам кабул иткәч, иң начар кешене үтердем җир йөзендә ди. Аллаһ Тәгалә кабул итсен ди. Ягъни гынахымны кичерә күрсен ди. Гомер буе азаплана шул Хәмзә радиллаһу анһуны үтергән гынахына Вахши. Гомер буе азаплана. Шул гынахын юырга тели. Аллаһ Тәгалә кичерүче мөхтәрәм кардәшләр. Хәтта шундый яхшы бәндәләрне үтергән булса да, Аллаһ Тәгалә аны кичерә. Аллаһ Тәгалә гафу итә. Сахабаларыбызны карасак, мөхтәрәм кардәшләр, бик күп гынах кылучы булган сахабалар бар. Шул Гомар радиллаһу анһу әйтә, ислам кабул иткәч минем бер генә аяк көнем юк иде ди. Бер генә аяк көнем юк иде ди. Гомар радиллаһу анһу әйтә. Хәзер син Гомар радиллаһу анһу турында алкаш дип әйтеп кара әле, шулай бит. Телен кырысын диләр. Нинди алкаш булсын ул сиңа диләр. Әмма ислам кабул иткәнче бер көнем аяк көнем юк иде ди. Алай гына түгел, аның хезмәтчесе ислам динен кабул иткәч, Гомар радиллаһу анһуның ул аны кыйный башлый. Аяклары белән тибә-тибә кыйный. Шуннан соң туктый кыйнаудан. Һәм хезмәтчесенә әйтә, син мине җәлләп туктады дип уйлама ди, ардым ди, хәзер җал итәм дә дәше кыйным ди. Менә шундый кеше була. Омар радиллаһу анһу. Аллаһ Тәгалә кичерүче. Ислам кабул итү белән, тәүбә итү белән Аллаһ Тәгалә кичерә бөтенесен. Шуңа күрә танам карашлар, кичерә күрсен Аллаһ Тәгалә гынахларыбызны һәм тәүбә итеп Аллаһ Тәгаләдән гафу сорарга насыйп итсен. Бер туктамый мөхтәрәм карашлар, чөнки гынахларыбыз шулай бит. Һаман да безнең җыелып тора. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о милосердии и прощении. То есть милосердие и прощение не Аллаха субханаху ва тааля, а не нас, не между нами, а милосердие и прощение Аллаха субханаху ва тааля. Насколько Он милостив и насколько Он прощающий. Дорогие друзья, Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ватубу иля Аллахи джами'ан айюхал му'минун ла'аллакум туфлихун. Он говорит: о верующие, покайтесь Аллаху все, и возможно вы преуспеете. Аллах Тааля, обращаясь к верующим, говорит: покайтесь. Он не говорит к мушрикам. Понимаете? Поэтому, когда человек стал верующим, это не значит, что он стал безгрешным. Он продолжает грешить. Причем, когда он становится верующим, и его вера крепнет, и все выше и выше становится, и лучше, наоборот, уже мелкие, маленькие грехи ему будут казаться большими. Все равно он будет каяться в этих грехах. Поэтому Аллах Тааля говорит: покайтесь. Я, говорит, вас прощу. Аллах Тааля любит прощать. Понимаете? Аллах Тааля, Он не садист. Многие люди, они сами по себе жестокие. Они любят, когда человек мучается. Любят, когда люди унижаются. Вот придешь к человеку, скажешь: прости меня, он еще будет
выкобенивается перед тобой, покажет там всем видом, что да не прощу я тебя, потом уже, когда ты уже, ну ладно, так и быть, там, одолжение тебе сделает. И то там не появляйся у меня на глазах там, да, лучше. Но Аллах Субханаху ва Тааля, Он не любит, когда человек мучается, страдает. Аллах Тааля прощающий, Он любит прощать. Он ждет, пока его раб к нему обратится со словами «прости». Все. И Аллах простит. Он говорит, покайтесь, говорит, я прощу. Все, проблем нет. Просто победите в себе вот это, говорит, высокомерие. Многие люди не хотят произнести перед Аллахом «прости». Это очень тяжело, на самом деле. Потому что многие слабо верующие люди, да, обычные такие этнические мусульмане, считают, что они не грешат. Что у них нет грехов. У них стереотип свой сложился, что грехи это там, не знаю, чуть ли не убийство только, да, и больше там ничего нет. И поэтому они говорят, мне, говорят, не в чем каяться. Когда человек попросил прощения, он победил в себе вот это высокомерие, шайтанское высокомерие. Почему, когда шайтан ошибся, Аллах его проклял, а когда Адам, алейхиссалям, ошибся, Аллах его не проклял. Они оба согрешили, но результат разный. Потому что Адам, алейхиссалям, когда согрешил, он сразу признал свою ошибку и попросил прощения. А шайтан начал сопротивляться. Я, говорит, ничего не сделал. Что такого-то? Он начал сопротивляться. Он говорит, нет, здесь, говорит, ничего плохого нет. И почему, Аллах Та'аля спросил, почему ты саждя не сделал? Вот это уже укор шайтану, он должен понять. Прости, прости, сразу должен был саждя сделать. Он говорит, нет, он спорит еще. Он говорит, он же из глины, я из огня. То есть у него логика есть выстроенная. То, что Аллах ему сказал, ты почему саждя не сделал? Иногда вот тоже два типа людей есть. Одному человеку говоришь, ты вот почему это не убрал? Он говорит, все, сейчас уберу. А второй говорит, какой смысл? Все равно испачкается, через полчаса уберу, через час уберу, ничего другие уберут, это не моя работа, мне за это не платят. То есть вот есть такие категории людей. Это высокомерие у них говорит. А у кого нет, он говорит, все уберу, а он не будет сопротивляться, что-то говорить, все. Это вам подсказка по психологии, если вы работаете под чьим-то руководством, тут ведите себя таким образом, и вы преуспеете в работе. Вам скажут, почему ты это не сделал. Сейчас сделаю, скажи, все, сейчас будет, все. Не сопротивляйтесь. Даже если не сделаете, он опять спросит, ты это сделал? Все сделаю. Все будет. Вот ведите себя таким образом, и вы подниметесь по карьерной лестнице, понимаете? Это вот тренинг вам опять бесплатный. Увы, да? Увы, бесплатный тренинг опять. По карьерной лестнице подниметесь сразу же. Главное вести себя таким образом. И перед Аллахом вот так же. О, Аллах, прости. Все. И Аллах Тааля прощающий. Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Те, которые сделали что-то нечистое, мерзкое, фахиша, или же навредили самим себе, то есть любой грех совершили, они, говорит, поминали Аллаха, просили прощения. Кто, говорит, прощает грехи, как не Аллах? Но если, говорит, они не упорствовали в своем грехе. То есть, если они свой грех признали, не упорствовали, Аллах прощает. Самое главное, не спорить с Аллахом. Согрешил, признай. Признай, и все. Что еще очень важно, не оставляй покаяние. Пророк ﷺ сказал, «Халякаль мусауифун». Это те люди, которые оставляют на будущее свои дела. Мусауифун. Это может относиться к любому делу. Но особенно относится к покаянию. Особенно вот к этническим мусульманам. Они же все откладывают покаяние. Кто откладывает покаяние, он погиб, говорит пророк ﷺ. Во-первых, он может и не покаяться, не дожить до этого времени. А во-вторых, он совершает грех, зная, что это грех. Понимаете? То есть, раз он сказал, я покаюсь в будущем,
значит он совершает грех, зная, что это грех. Мусульманин, который грешит и говорит, ничего страшного, я покаюсь, все, он погиб уже. Он погиб. Человек может совершить грех, нормальный мусульманин, только таким образом. Совершил, а потом сказал, это же грех, что я наделал. Вот так он может совершить. А если он увидел девушку, скажет так, ручки подержу, поцелую, пересплю, потом покаюсь. Если он вот так подошел к этому делу, все, он погиб. Он погиб. Один сахаба, рады Аллаху анху, пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и говорит, о, Расуль Аллах, я в саду, говорит, встретил женщину. Взял ее за руки, говорит, обнял, поцеловал. Делал, говорит, с ней все, что захочу, кроме зина, говорит. Кроме зина. Да? Понимаете? Ну, видите, как тогда тоже, значит, быть такие, романтика была все-таки, да, там. Тоже на скамейке обнимались, целовались. Я, говорит, сделал с ней все, что, говорит, хочу, кроме зина, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, покайся, говорит, и Аллах простит. Он говорит, что мне делать, он сказал, что мне делать? Он пришел уже покаявшимся. Если бы он сказал, я зина не делал, просто поцеловал ее, что в этом такого? Это все уже. То есть он бы уже не покаялся. А он пришел уже покаявшись. Что, говорит, мне делать? Как это исправить? Поэтому, когда парень пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и сказал, можно я сделаю зина? Пророк, саллаллаху алейхи, принял его, усадил, поговорил с ним, сделал дуа, и тот отказался от зина. Почему? Потому что он зашел уже с мыслью, что зина – это грех, и чтобы совершить этот грех, нужно разрешение. Если будет разрешение, сделаю. Если нет, то не сделаю. Он уже зашел, покаявшийся. А человек, которого ел левой рукой, пророк саллаллаху алейхи сказал ему, ешь правой. Тот сказал, я не могу. И пророк саллаллаху алейхи сказал, да отсохнет у тебя правая рука. И у него отсохла рука. С одной стороны, что такого, чтобы человек кушал левой рукой? Да? Это же ничего плохого в этом нет. Человек, который захотел кого-то убить или зина сделать, это же хуже, чем кушать левой рукой. Но тот человек, он был высокомерный. Он не признавал свою ошибку. Он не признавал свою ошибку. Он сказал, а что в этом такого? Я не могу просто. Все, не учи меня. Пророк, саллаллаху алейхи, увидел в нем это сопротивление и сказал, тогда, говорит, не можешь, все. И отсохла рука, все. Теперь есть у него официальное оправдание. Паралич. Поэтому, дорогие друзья, человек может совершить грех только таким образом. И никак иначе. Запланировав не может. Поэтому молодые люди, которые ходят там, грешат, зина делают, а потом говорят, да я покаюсь там, я все понимаю, это грех, ну и покаюсь. Я когда-нибудь покаюсь. Погиб этот человек. Он погиб. Также, дорогие друзья, от Хасана, от пророка, саллаллаху алейхи, передается такой хадис. Удивительный хадис. Я тоже вот недавно прочитал впервые этот хадис. Удивительный хадис. После этого хадиса я даже не знаю, откуда у человека грехи. Вот прочитав этот хадис, удивляешься, как он вообще может собирать грехи. Это невозможно. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, что у каждого человека, говорит, есть два ангела. Справа, слева. Справа и слева. Это справа пишет хорошие дела, слева пишет плохие дела. Они ангелы. Мы знаем об этом, да? То есть они наблюдатели. Рахибун атид, они постоянные наблюдатели. Они всегда с нами. Все пишут, все за нами следят. Поэтому, когда мы хотим совершить грех, свидетель Аллах. Помимо этого у нас еще есть два ангела, которые постоянно за нами наблюдают. Представьте себе, когда вы совершаете грех перед кем-то. Правильно? Уже не то. Ощущения уже не те. А тут ангелы постоянно за тобой наблюдают. Так вот, оказывается, что правый ангел, он ответственен за левый. То есть они неравноправные. У правого ангела больше прав. Он ответственен за левый. Что происходит? Если, говорит, человек сделает какой-то грех, то левый ангел
Спрашивает у правого: мне написать этот грех? То есть он говорит: мне как написать этот грех? Он же ответственный. Решает правый ангел, с ним надо договариваться, значит. Да? Значит, с ним надо договариваться. Поняли? Че? Поэтому, наверное, мы плюем на левую сторону, да, когда там тогда говорим, да? Потому что там что, правый важнее же, правильно? Конечно, это символично, только мы не в ангела плюем, не подумайте. То есть правый важнее. И левый спрашивает: мне, говорит, записать этот грех? Правый ангел говорит: нет, оставь, говорит. Оставь до тех пор, пока он не сделает 5 грехов. Пока он 5 грехов не сделает, не пиши, говорит. В других хадисах сказано, что он ждет 6-7 часов, пока не записывает. Может, как человек покается, и этот грех вообще не будет записан. Вот. В этом хадисе сказано: подожди, говорит, пускай сделает 5 грехов, потом оптом напишем, да? Пускай сделает 5 грехов. Может он, то есть ошибка это у него одноразовая просто. Если он 5 сделает уже, понятно, что он продолжает ошибаться, не понимает, надо записать. Когда он делает уже 5 грехов, левый ангел говорит: ну, написать эти 5 грехов. Правый ангел говорит: подожди, говорит. Подожди, может он сделает одно хорошее дело какое-нибудь. Какое-то одно хорошее сделает. И если, говорит, он сделает одно хорошее дело, человек, то правый ангел говорит: теперь, говорит, слушай меня. Нам, говорит, сказали, то есть Аллах Та'аля сообщил, что одно хорошее дело равняется 10 хорошим делам. Одно хорошее дело равняется 10 хорошим делам. То есть за одно хорошее дело нам 10 савабов даются. Так вот, говорит, из этого одного хорошего дела он уже 10 становится. Возьми, говорит, 5 хороших дел и стери эти 5 грехов. Сотри эти 5 грехов с помощью половины этого хорошего дела получается. А остальные 5 хороших дел, хасанат, запиши как саваб. А представляете? То есть получается, если человек совершил 5 грехов и совершил одно хорошее дело, то ему записывается 5 хороших дел. Как человек может грешить после этого, после такой математики, я не знаю. Как можно набирать грехи, да, если ты даже грехи набираешь 10 раз больше, а не просто одним савабом у тебя стирается. Как можно набрать столько грехов? Удивительный человек, существо. Набирает, однако. Набирает, да? То есть где-то он нашел утечку грехов и оптом там собирает. Какой-то у него есть подход к этим грехам. Выход. С кем-то он договорился. Удивительно. Но, естественно, шайтан его обманывает, дорогие друзья. Понимаете? Это удивительный хадис на самом деле. Получается, да? Получается, если человек, мусульманин верующий, делает, поэтому есть аят даже: «Инналь хасанат юдхибна сайиат». Поистине хорошие дела стирают плохие. Вот таким образом это стирается. Хорошие дела стирают плохие. Причем одно хорошее дело может стереть 10 плохих дел. Вот насколько Аллах Та'аля милостив и насколько здесь несправедливая математика, если так порассуждать. Это милость Аллаха Субханаху ва Та'аля. И шайтан после этих, когда вот этих математику, шайтан же видит, как это все записывается. Шайтан говорит: что за... Он говорит, да. Да, он говорит: что за это... Тут ерунда творится такая, да? Он говорит, шайтан: когда сын Адама, говорит, достиг такого положения, он говорит. Фаясиху шайтан, шайтан, говорит, орет после этого. Когда вот так записывается, шайтан, говорит, орет, он вне себя, он говорит: «Мата адрака ибну Адам». Как человек, говорит, мог достичь вот этого? Что это такое, говорит? Он работает, старается, правильно? А тут грехи стираются просто так. Из-за одним хорошим делом. Шайтан, то есть в бешенстве от этого. Понимаете? Поэтому надо его побольше злить, да? Побольше делать хороших дел.
Вот если вы понимаете, когда мы совсем не делаем плохих дел, а только хорошие, шайтан, наверное, вообще уже там в коме лежит уже, да, после этого. Если он кричит от того, что человек делает плохое и хорошее, а когда он будет делать только хорошее, шайтан в коме уже будет. Вот наша цель, дорогие друзья. Вот наша цель. Шайтану очень не нравится, когда мы делаем поклонение. Когда мы даже саджда делаем, он на себе волосы рвет, шайтан. Когда мы саджда делаем, намаз читаем, на себе волосы рвет. Почему он говорит? Я, говорит, ни один саджда, говорит, не мог сделать. Адам, говорит, сын Адама, говорит, сколько саджда делает Аллаху. Он завидует этому. Он не может себя перебороть. А сын Адама, который уверовал, он может себя перебороть. Вот поэтому после таких рассказов и хадисов, дорогие друзья, уже грешить-то неохота, честно говоря. Да, уже стыдно даже грешить на самом деле. Поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля простит нам наши грехи. Зная милость Аллаха, стыдно грешить. Человек, который, зная милость Аллаха, грешит, он не знает милость Аллаха. Он не любит Аллаха. И у него нет стыда. Поэтому такому человеку уже будет ли прощение, это вопрос. Человек, который знает милость Аллаха, он уже грешить не будет. Ему будет просто стыдно. Как он может подвести, если так можно выразиться, да, Аллаха Субханаху ва Тааля, или, можно сказать, самого себя, после всего того, что Аллах Тааля делает этому человеку, лишь бы он вошел в рай, лишь бы у него грехи простились. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعون إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.